Kwirorera Inoro TV ne gotire turatiri tabarire no ya Inoro rucine na nitugukurite kuma tukiambiriria ati turitirihana umemerekia murihire tugigwethera riri mwiroreri handu ungigia na uikaro tugigwethera handu ungirima tugigwethera handu ungigithia mbeca ciaku ni tondu wa matuko mathuthaini na gututwara thabari iyo ni kambuni ya Milescoop Ventures Limited. Milescoop Ventures Limited ni andu mehotanire na gutwethera ngundu kundu kwega na thini wa studio dina murugamiriri munene ugwitwo Wanjiko wa Njoki kiuria na mawoni ni cioke Wanjiko arajira ndari kiuria tegucokia kwitukira namba itu SMS 2248 na mundu ina ya kawaru ona hono aikia kiuria o giothe. Wanjiko wa Njoki ukire mwega rucine? Ndi mwega kama uni ndi na kauru we kwero atia? Ani ndi mwega. How are you? I'm good good. Morning sir. Ndi mwega haria ndireyona. Ndaigua uga ya do ya ka hot kawaru. Kawaru. Ya kawaru ri ni namba ya thimu yakwa. Ndi he mundu ngikorwo nayo ni onjetaga kawaru. One. Ndona we mwega. Ndagira ni gukorwo kirio na thayu kama. Ona ni ndiri uru. Asante. Milescoop muhana atia? Milescoop tutire uru ko tuikario mwathani na wega wake na thayu mwingima oro habo na biashara na ngundu nyingi. Neguo. Egorie Wanjiko ri. Taito kaimuruta kainyumu na munyaka murutaga taito ciumaga kiumia. Riu ndauna woka na fairo ege. Ino ni fairo ege bado na muthe ndakurehera ya matu yo nyene yake nigetha ukio. Ino ni ya matu. Yes. Ginyagugire ginya mutation hau ya kuona ni uria mugundo ucio waga ya. Ginya karamu no wandehera. Kauma kwa nono sawa kio. Karamu kama Milescoop Ventures no wega tondu riri matuko macio na itakire ndakio na wagatu ngionete karamu uri. Nigukurora. Yes. Mutation form. Oh, haiye mutation iko hano. Ikoragwe hano guo. Iyo ni ya ukuoneria ati mugundo ucio ri. Mutation kuga ni gucenjia kuma kangethe gathie Wanjiko ikauma Wanjiko igathie Ngotho okoni ukira hau ithie hekenuthia iyo mutation iko ni mugundo ucio ri ugayanitio kumariria wari ikemwe oguo ginyagia broti ya mwisho. Riu form tano yumaga ko. Iyo yumaga kuria kwa lands. Wathi kuria bodiri hani horuthia no wira mwingi ni survey wa kurutana. Yes. Ogo no yumete kure thirikari. Riu title deed cirauma ihano uguo. Ino irathoma ko. Ino riu ni irathoma kuria matu. Ino ni ya ni irathoma ya ta hau ni matu. Neguo. Na ni yake na ritwa ni riau. Ritwa ni riri. Na Milescoop Ventures Limited. Koguo ino ni yanyu. Oni. Riu ndagura niguo egoka kuri ni. Riu wagura ari hau ni tuikara thi nawe tucinanire maratathi tuthikuria kwa bodi tugaga ni thiko 21 no maita maingi githi ndona indu akiona njuka na fairu njeru o wiki o kiumia nyonaga woka na fairu njeru o kiumia na tituduroka kana cio njeru. Riu wona twarikia ri ino uthioka uguthio meigeko ino ri ni ndona ginya uguo cihana ri ino ndamba thi ne ani cihaha iguru ici ciandikitwo Milescoop aria magurite thineane no ngirora ringi ri ona hena ingi haha cia andu kiumbe yone hena cia andu kiumbe ungingetia koguo na cici ri icio cibati gwikwo cithicie kwa atia cio yukuria wabici neguo taru yo ne ndona ne amundu retwo John John ni ndamu na hau riu rege tutiguthoma ino ne amundu retwo Mary haya ino ne ya Masi na ti Masi Jeru ona ino ne mundu retwo Zaweria oguo riu rege ndiguthoma nigetha ndakorwo akigura ri rege ndagitigitera mwendwa wake ne aragura mama tutikarehe ngui iyo ngene amundu retwo Titus na riu kama uguo ni kaundu ri wiroreri wa kamwira no ndugikimwonie no hena title yumite iretwo the new generation title title yo rigite ndukwa neno ri hana no ni iria ya mbere no ru title yo ngiri irauma iandikitwo certificate of title na ni title nene yo in size ri ni very different na ishingi no amirora ri ikini ngukuonia no amirora title yo ri it's still the same title. Hemu ndurajuririe nie njoe title iria njoe ni ya 1960 ici ngidronire igana o icio ni ndio ndona teyo yandikitwo athi sasa ru mundu no athi semani na title teyo mwiroreri tikuga title yo ti njega iyo ni title ru neo the new generation title ni ru yumite na wathi take tugori atiriri handu ni handu aingi tondu Inoro TV twiroragirwo ni andu aingi fata wa title deed ni ki kana title deed ni kuga atia Wanjiko? Title deed ni kuga atiriri
mugunda uyu ni wa ng'ania ti wa mundu ungi hatire handu hangi wandikitwo mundu ungi tiri uyu ni wa mundu fulani reke nguhe example jikani tariri mundu muciari githe twaciarwo tutikiheagwo ga certificate ka bathi githe gatira githoma kang'ethe no ndungima we kang'ethe ugakora yandikitwo Kimani ko ni we ni certificate ni ya mundu uyu ni we waciarirwo agitwa atia na ciirwo muthenya uyu no uyu koguo na taito ihana uguo wagura mugunda ri uthio kanengero taito yaku yakuga mugunda uyu ni wa Kamau wa kang'ethe anengerirwo muthenya fulani ugitransfer kuma kwi mundu uria riu it is sole proprietorship ni kuga mugunda ucio ni wake na ni wake neguo riu mwita Milescope Ventures Limited mwina migunda kunako twina mugunda mwena uria wa Malindi na twina mugunda mwena wa Gitengera ona haha Maturi tukiri ho na njoke nyongerera ithu tutiguraga kamugunda kamwe kana kaika tuguraga migunda minene tugatinagia tukaruta estates thini wa mugunda ucio koguo mwagura mwikoraga mwi estate kana courts mugatinagia imire ko tugatinagia 50 by 100 no utakuria mwena uria wa Malindi ri ku twina ginya ike mwe ika ithatu ona ika inya niguo na mbere good reke twajie na matu matu kuhana atia matu kwagirite reke ngwire ku no matunda ma meloni na ngwasi na mananathi na njugu mucita mbazi ku ciini nyingi muno matu onta ndari ku wirai ndire inukire na twakwa tunini ku ne ciumagirio wega fiu na mundu ucio by the ni mugunda munoru muno tondu na korohonio haria video ni wone kure irio ciumaga irio njega fiu ne kuoko riu twatwarwo na njira ya video ni ithu acio ne taumarami-ine riu ne twingira mugunda thiini tariria makiria yo kuona kihingo ni kikiu ni twatonya ni kihingo gitu ndu wa mbere korwo kihingo kinene kihingo kina mundu uroraga o muthenya kou kuma kiroko kwina mundu ingira kiroko kuwira na kwina uringira ku shift ya hwaini athi mugunda ucio hindi cio no ngigathi ugure mugunda ku yetenda guthi kurima kana kuiga guka na ng'ombe ciaku kwina security tondu ku ni turihaga uria wi hau kihingo-ini ena nyumba hau koguo arikara hau 24/7 ona mundu enda guthi kuyonera mugunda ucio ndukuiga wanjuku ni urakuhenia wathi kumukorora kihingo-ini kiriku kiu ndona mai magite kama ingi muno hau mai macio ni makwenja kana maito ma boho na bado kurena mai tuigiritie ma kanju rukuma kihingo-ini hena makanju wekurukana haria mugunda kiandari tumita General Street twina boho hitho ni kugati ona mai mangi makanju magiura mundu uyu mai mari ona mo estate ni thini keguri wajiko mai macio ni maigirite okea in fact no githio kigerera broti-ini cio theri urathi ukiona gatiri uria wiigite okea kina muferedi wake negua ati muthimete size 50 by 100 mukendia ko ni magana mana ma 50 450 yes na riu ri mundu ni akirihaga nuthu nayo nuthu ngi ukaheo thiku 30 30 days kuriha iyo niyo cash tikuga ati riu ndehere ciothe kamajika urihe aca ngi muno akiga mau mana ndari namo thaisi ndageta kuyana thiku 30 akiheo kahinda kari haraihu tumuhea nginyagia mieri 6 no na hori hakegea kanyamu kanini iyo kama tano maikumi deposit gako igana rimwe cigina cia karehana mieri majuragia atiriri wathie wanjiko ndana twira wona twagura ari na twari ha mbeca icio ri taito ituri nayo tukumiona atia tariu ri agiuka tuyetaru uma mweno wa Nairobi kana handu hakuhiri okia gure ta umutho yake tuge kama ukio gure mugundo uyu guda kunengera ona tuge mwathani akurathimio negere mu mana ma 50 we andigi kureka winuke tukuma nayo tuthi kwi wakiri tusainanire we undigire mana tathi uthie thiku ithatu cigikinya ri itha nguhurire uke we taito yaku kana unjire uri ukwenda kumiamukira nie ni ndumaga ona UK ni ciguthie na DHL kana igatwarwo DHL kiria kingi moragia ni mbeca ici ciringi 450 cia broti ya 50 by 100 ekuria matu hebeca ingi Milescope Ventures Limited magacoka kunjitia aca ona kingoto ri ona ciringi ona thumu ni utigirige gacoka gwitia tondu maya mana ma 50 marugamirire mugunda makarugamira transfer makarugamira stamp duty makarugamira ginya legal fees ici cia wakiri gutiri kindu ona ki ugacoka gwitio ni we wari hau maku mana ma 50 kindu fati wikani wikatia kwamukira karatathi gaka tareke kuria atiriri handu-ini handu ingi ni mukuthiaga uguo rimwe muri ta Milescope Ventures mugeta andu mari aingi kana mwenda kudeal na muguri umwe aca taru gikeno gitu ni atureta andu maringi ona tariu ri turakimeta haha matu ona nikafoguo wake gweta tariki 6 mweri ungi turaingira it will be on a Saturday gakorwo ijuma twina ndia nene muno ku ya mburi kumugunda-ini wa matu guita twina ndia nene muno mweri 6 na tureta mundu wothe wa kugura wa guka tukenanire nake ithuothe mweri ucio mweri 6 tugakorwo haria mundu agwika tene getha agikorwo musafara-ini agagikorwo agiuka no thimwe gutuhurira na namba itu ni 0709 120 800
ucio ni mundu wa kuhura thimu 0709 120 800 kana mundu tarigi ukire tuge maridi handu ndege-ini guo ndahota ngihota kuhura no agitugire kuria WhatsApp atutumie message mwene uria wa WhatsApp 0737 900 424 o rege 0737 900 424 iyo niyo ya WhatsApp. Niguo igongona ni ria mweri 6 mweri wa kenda ni muthenya wa Jumamothi. Ni muthenya wa Jumamothi na ni tugakorwo tugikua clients aitu. Koguo mundu okoruma mwene uyu wa Nairobi guthi na Mombasa ruka mwene uyu wa Kikuyu Kiambu hau ugoka haha muthithitwo ni ho officially haria muthithita ucilini ngorofa itagwo design center tukwoere hau nake mundu we Thika Road ri tutigai kwa barabara tondu matu ni Thika Road ni haria Garissa tugakuoya oro haria ori na tugucokie o hau twakwoya ho no ni wega mundu ahure thimu mbere ni ndu wa aigirwo giti etiguo na namba ya thimu ria kuhura ni 0709 120 800 one few one haya good riu ri ingiuga ni ngwirehe matu muthenya ucio Jumamothi ya mweri 6 ndakinya matu town ri nguthi atia uguthonga tu street in fact wakinya haria mundu ukinya Kithimani unyite barabara ya matu hatire handu hangi urahura kona uguthie straight fiu uthie hituke matu level 4 uthie haria matu modern hospital we hau town ri akindeka ithatu kwambata ugu hanini kalima ati gwakorwo kina ki gwakorwo na mburi kama umajetetie mburi nyingi mana mutikana reke ndie mburi cio wika jetetie mburi nyingi ma ni gwakorwo ginya kwina kigoco non stop twina DJ ko DJ mwega muno ni tukwari horo wake baadaye no oka kunigetha tugocithie wega ginya MC turie rwimbo tugoce tondu tugakorwo ndo abe tugitira andu mugunda matu wage tugakorwo twina offers kwi mundu guka kugura mugunda-ini na wagatatu kama uri tugakorwo tugicelebrate Ngerenwa mweri 5 ri tutana kia Saturday ri ru Friday ri he handu twititwo na tutwikite nominated twina awards hakuhi 4 ithano twitini ndu ukorwo turi andu very reliable andu agwitikirika kambuni agwitikirika na nene muno egathi hari general witu ni undu wa utongoria wake mwega nitwakorwo tugicelebrate awards icio tugakorwo tukiamukira muthenya wa gatano tugathi gugicokia ngatho muthi wa Juma nego congratulations ndena mundu we kuria ruraya in fact ndena andu mari kuria US na ne majoritie muno uhoro wa ciaya uhoro wa migunda guku tondu no mende muno marenda riri kuriroketia andu wao namya turari mweri wa mugwanja heho ne atindika andu muno riu he mundu raigua ni nguthamia mundu witu kumwikaraga heho-ini ni gwetha kwa kumutwara hakuhe njuge niku na ndeciria matu kwina riera riega matuko ni kwagiriru then mundu tukumurate uyu urenda kugurira mundu wao kanyamu nerura urenda kugurira mundu wao ri oguo ndakiuga no utwari na namba ya WhatsApp kana uthi haria website itu ya www.milescope.co.ke kana nake no agituhuria thimu ni tunyitaga na kugura ni raithi tondu we ona ndegufata utindayo kana guku undu uria we gwika ri ndakuye ni tukona app itu ya digital itagwa Milescope Ventures haria Play Store egerio hau Play Store a download app itu ya Milescope kana haria mumeta andu area ngi ya iPhone hana App Store aigire ku nakuo a download app kuma hau karethi aigire wega tu tondu no gu sign up to sign up Facebook kana WhatsApp aigire hau asagure mugunda arihe agire offer letter hau agire sale agreement hau na agire receipt hau kuma hau ri utu connect na mundu wake uri agurira tumwo ithuene nginyagia mugunda yes odo straight and honest kabisa transparency at its best no menye ukona indo ciaku ciothe hau wena thimu yaku yes good thank you muno riu ri he kanyoni kangunyira kanjira general ni eguku general ni aracokire kuma United Kingdom general ni aroneka TikTok ine muno muno arokire na kuma UK baine ni androria ndire kinya wabici thaa cigana nyone kiria ndirareheirwo hata ko ni ajikirie campaigns abagi-ini na dioi ni arokire na maundu mega muno na makiria rabaro kana ngithi cia kuma gwi chairman mwene wa Bedford oro hamwe na andu itu akuria mwene uria wa UK aria marakina kena nyambe njokie ngatho muno kuri andu a UK ni undu kunyita general bitugeni na magikara na kioro wega na ntwakiamukira ngithi cianyu yes no yukite na maundu mengi muno mega oni ajira kama mwahota ukana ruga na kiguo Oktoba tondu akiri na kaundu areka mwena ucio ni gucoka agithi gutwara gataitu ici cia maridi aria marakoirwo makigura mugunda wa Gitengera nake acokite itu icio naku yes ate turuga nake ku
kiria UK enda mwambe mukinyare Buckingham hanini nyanajite uguo no ndakiga ngigwete andu makimenyage ndina thire waku general thengio na ne turakuona muno tukuona kuria TikTok ini yes yakoragwo ku theinya o muthenya hwaini na ni muthuri we mawaitha mega muno tondu wa mukona ku akoragwo akiriria andu aya nini uhoro wigie kuigithia na ningi kuramata mbeca ciaku kugiko ni enda kumenya uhoro wa kuramata wi mundu munini onayo gikinya mikio ya general eraga mundu reke mbeca cigwethe tiwio ciethe iyo niyo moto ya general o muthenya thainya hena umithio riko kuigithia mundu we munini handu hangagure na njikare no wona tariu ni kone data aritwo ndina miaka haria 20 uguo 23 24 25 tokoria nditiguingire oni reke nguhe example ya mugunda wi haria thika witagwo wa Ngoigwa he mundu njiraga hau mugunda ucio makienderio teneri mundu gathi kwenderio mathanjini mutito-ini wa kindagitikira kugura andu makigura ciringi 20 angi 50 angi 100 reke ngwire tha ici kama mugunda ucio hari uri onaga 40 tiga ona 50 onaga 40 gukona ko kini ni thina na wakona ndukwa kuma milioni 10 guthi na iguru mundu wagwire hindi ari munini tondu tha ici makire hongai-ini amarathimite na maishari hindi tha ici angihitia auge ni kwenda guthi kwendi mugunda wakiri angiona mbeca cigana angiona mamilioni ma mbeca na ikare wega uguo niguo wega wa kuigithia wi munini uguo ni kuga atiriri wagire wiime yes wiime riu wiime ni undu wa matuko maroka wiime tha ici niguo tucokerere namba cia thimu na wabici kuria muri ni tondu wa mundu ria hihi ni hindi ahingure Inoro TV mwirore ritwe na Wanjiku wa Njoki kuma Milescope Ventures Limited yes namba itu ya thimu ria ngituhuriro tunyite nayo na tha ici ungihura ni 0709 120 800 or again 0709 120 800 kana ugienda gutwarira na njira ya WhatsApp niyo ya haria message-ini cia WhatsApp ugutwarira na 0737 900 424 or again namba ya WhatsApp ni 0737 900 424 twi haria Muthithi Tausi Lane gorofa itago Design Center. Sasa si twende Kitengela reke tuhiuke kuo mwena uria wa haria marathi gwaka KU the biggest campus there will be by the ndira kuire tung'ethanire na mugunda ucio wa KU na nimakite gibau by the way hau niho maraka campus imwe nene muno na gucio koine rau kireno igitumitaga maini haha kiria kahawa tuko tung'ethanire na Kenyatta University na kuma mugunda-ini witu ri guthie nginya site no tureta Konza niguo mugunda turona Wanjiku yes guthie nginya haria Konza ri durani na ndaika 20 ukinya Konza City ninge kuma hu mugunda-ini witu ri gucoka na barari tung'ethanire na KAG ni kuga wakinye KAG ri urathi na thutha wa KAG University utanakinya KAG mwena uria ninge mwena wa Oriori itagwo Uma University nayo i hau ona utanathi uguo ri ithu tuthiukirio ni Uma University KAG University KU University na Kenya Islamic University rio handu hariku na hu mugunda ucio itu naguo reke urasomora dragon fruits dragon fruits ro mugunda-ini ucio cigano ira maigana irenge mugunda ucio ni munuru naguo fiu na nginya naguo tukaweka the same thing obroti mai obroti na mai kihingo kina mwene wa ikinya hau no kuhingurirwo woni obroti nginya ni mundu ro kwenda no he mundu huragire thimu akanjira Wanjiku ni ndi ha gitengera no ndonye ngamwira weka ati tonya ihurage thimu ui ucia kuhingure ono gikinya ri hena mundu mugunda wingire kihingo-ini uthie uheo tumayo ko nginya hu tondu nginya hena mayo na fatorio hau wonio mugunda waku ri ugucagura from there wingire haria app-ini ucagure mugunda uria wona wi mwega wikatia okay hana ni 50 by 100 naguo no 50 by 100 Jioru fiu ona bara yaku ri tuhitukanaga rorichi ategire ni kuhitukana wega fiu kana ndai aya ne weginya thamba ya rori wanendia migunda ri ono ngitiranga kurehe mahiganicu ndai karia kayero ni ira nyamu ni nyua maguta to ni nditone kinyua maguta ni ndithuru ndi ndamio na petrol nduru na petrol station ini no ta ngari iri ngitagwa ambulance ndire ndona ngocia ni gukuirwo cikuagirwo batheka ni kega no gaguo akatire dona ndai ikinywa maguta ni ndire dona ndai petrol station ini ndire no gasinywa ngotuku 50 by 100 tolirikanie bei kuna kwetu kendio 450 no takuria mwena uria wa Matu ona kuo tugakiheana 50% deposit mundu agura cash icio giakariha na thikũ 30 kana akiana bei installment ya mieri 6 igoka 510 oho ningi kuiga ciringi 100 icio ingĩ nacio akariha na mieri 6 ndaigua wagota university nyingi muno na
na ndaigwa wagweta ati ona guthie concert no guthi na maguru ndagika ona ni ndagika 20 then kiage kidagura ari ugeni advice je kiati anaki kiage ningi kwa advice ati no ta uno ma university maroka hau me maingi okay hena cio nyingi ciroka gwakwa ta KU no mundu kugura hau agathie gutheca hostel ni ndariria ndita mwiko tondu wa uria twakindete mbeca na ni wega ti uru hau ingithie thece hostel ri ta flat ta inya uguo ri tondu 50 by 100 imwe no kuiga flat njega muno hau njega few kana ko ti uguo ri ona nyumba cia gukomborithia ri tondu githii utikina ndume kukugo githomera kuna ngi magithomithanagia muthimati gubatara handu ha guikara ona hono wiki kana urime ona kulima nirumia wega muno ndakwa mundu ucio ni munoru yes good bei neda kimenya mumituaga naki ni ngoretwo ngiyuria Masco Ventures Limited ri brotino yagitegera marendia ngiri 450 ri kiagia 50 by 100 ri na gitegera no haha ritho na ini urukuma Nairobi ri bei ino niki marorete makona no mukire na bei jego kube ne madereo mare mekundu ku kabisa yes good ta turirikanie orege namba cia thimu na kuria muri namba ita ya thimu iri ungihura thimu inyitwa ni 0709 120800 iyo ni ya kuhura iri ungihura tha ici mwiroreri ingire kuria wabici waririo ni 0709 120800 nawe namba ya WhatsApp ya gwikia message iko wikuria munere wa diaspora kata gindu kina hakuhi na thimu yaku ni 0737 900 424 origi 0737 900 424 good thank you muno ohana ta umire Malindi daroka guku na ndugufati kwanirira na ndakohete ndakinya ndirari kuwirai ni ndirekaga shoots muno ucio ndirandite kwa tu video nigetha nindaitwo ni mundu Janet video ciaku cia Malindi ndironeka wega thie wonjoere tu riu ni ndirahiukite kuira ndakorwo ndakinya ndagika ingi kiroko-ini ndagiuka nyingirite nyumite ni niu haha yes urakioneka hana Malindi nikikadetha thambire muno na kahoiti ngociria ne mau ne majumbe kwana ate mwina indo cia Malindi ko na ko twina indo haria cukuru-ini wa Mekatilili wa Menzari mukira wa Farari haria turiganitie na gitinga ria mananathi hau niho turi na ni mwena uria wa Ndakacha mundu ki mwena ucio wa Ndakacha twi hau na twina migunda kuu na kuniko ndagwita ati twina ikemwe twina ginyage eka ithatu nikuo kuu one no na we guthakaru kundu guthaka muno ni kwina ikemwe kwina eka ithatu kwina ginyagia ikinya na wega wa Malindi ona kwina broti bado ya 50 by 100 50 by 100 na tuke digirigana rimwe ria 49 maidi gutire goro muno kwi mundu kwenda kugura thaici aigithieri ndiri ihinda riega 50 by 100 tuke digana rimwe ria 49 na ho bado no kige deposit ya girigana ngwete horo wa Malindi tondu ni mwanzo tuthia ati Malindi ithe tutithiaga na ngari kama u ithe tuthia nona dayaro igi ndikuo tutonyaga nikumbuka tuigagira hau tugacoka igi tugekora ku mwene uria wa Malindi ruiga ciringi girigana rimwe deposit we tugagutara ndege-ini tugithie Malindi uitara-ini na twakinya ku mugundo menye bici waruta icigana wakinya mugundo na mugundo aku ni mwega we no 49 weka atia no 49 cia kuongerera mugundani waku aya nao aika wega wa Malindi bwana kama uni ati no munyitane mwe group ya dwana kana andu anana nginyagia andu atada 16 munyitanire ikainya o mundu mugane gakuota kana moya nana o mundu eka okomukoya ikainya na ruwega woguo ni ati no igere ciringi ngiri ona ni deposit ikoragwo inini muno okora nginya mweri ri urariha kinya ngiri 5 kana ngiri 7 kana ngiri 15 kuringana na broti ria weka atia ya mwagicagura ni kwega kwa kurema we ko ule na kuoma na thire na melon ire kire musitado mefao blue gum kuwe hana mariru na teri ucio wa hau baithe ugikinya Malindi ona he mundu anjiraga kuwe na mawe Malindi ka we muranga tondu naguo materi ungihitio gwethe wina t-shirt ya hoiti we waku ni wathi tondu teri ni mutunihu piu ku teri ni red soil yes na teri mani muno rukurumia wega piu nigitinde kwa turiganiti na itinga ria mananathi turio hau yes negua na Malindi town ni koya ai wega piu tariu na mugunda itu bandi na gikwira aya wakinya like deka ta 5 gitembe oguo ri uhitu uthie na highway deka ta 5 ri mugunda uria haria airport ifati guthi ku expanded to the international airport oni Malindi gakoragwo kari nikega by the way airport ni njega few no ni gakoge kahinyaru hanini to hinyanaga muno riu haria marenda guthi kwa the international airport ni na neneri deka 5 kuma hau ni handu ratebe wakinya airport nyumba ito ekuo kwa wingi nige koge ko tweko kwa
ko tukinyaga mbere kundu kwina biashara ri twakinyira ku tene ani turamenderia mibao tukamita blue gum kogo ndigwe kora ndeika sasa kundu ikora wika na wega kuithia Malindi Kamau tau ni dinaji kwendi Malindi thaici here ndagia Malindi kaburoti kamwe ciringi 70,000 ka 50 by 100 nuga thaici kinyete biashara kana 149 na kunginya 250,000 kogo kuni kwati in the next 5 years Malindi kwe kiuma anything below 500 kaburoti ga 45 ru uratha ici mwiroreri kare ndigana rimwe ria 49 tondu wakeria haha kahota ukoga uguciria niki gitumite bei iyo kora kiongerereka uguo atiriri ngindo bajo ika nyumba itu iku handu hothe twana tengena ni undu wa biashara ri ithe hatikuraga ihenya tondu twana capital ya kuireka atia na ningi to uguo barabara yaku ya gucoka guthio na Vugoi in fact gumigocia ate ni facilities kaniete kuruku kurite ni ihenya rinene muno o by the way ndona handu hakura Malindi na Matu niguo kundu kuria gwakura na ni mwenye ndama tondu the last time ni ndathiaga Malindi ndathia na handu hetagwo na haria Chakama hatiari uguo gutiari uguo no thaici gukurite kwanja mugundo othe wi hakuhi na beach ono kuri ndeka 30 kuma beach thi migundo yo inathi ni hinya muno principal wetagwo Kinyumu aranjira Kamau uria Wanjiko kana arimu no magure ku arimu mekugura wega biu tondu ndu abegi thi tunyitanaga na sako ko ni mwalimu sako kana ona fegi yaku twakunegera taito irio rafatara oko ni asset finance urakienda tukunegera githi ndokena taito iho ya miles tukunegera copy no ya taito fegi menda guka moke tumatware ginya mugunda ne valuation yo moke makunegeruni neguo tareke ngori kioria ndiraigwa ngigithumbura kuria kwa Milescope Ventures Limited ri no Wanjiko na general tu makoragwo kuo kana ni kuria andu angi ya sataru thaici ndina timu ya andu mehakaite hau akuhe andu 30 in fact it is 33 maikarite thi uguo call center thaici meteire thimu cianyu kuni ngoragwo na timu nene muno na ndinayo haha Muthithi oroho ndigire na andu angi mekuria mwena uria wa Malindi na ndikiriganio ni timu itu ira ikuria mwena uria wa UK mundu akinya okwanyu wabici ri Muthithi ri Milescope Ventures Limited mundu amukagirwo ati ambaga kuona ki nikiki ku wabici iyo Milescope Ventures Limited jabi sasa daweta jabi tondu no we hau mbere watu anyamura ngui ni gucemanagia na jabi na Wanjiru ndu ambe makaba maku welcome kuria wabici ni ukiheo gacai tuhe mundu karia kana gacai kare ugukienda ona kana muga ukirumaniria hau gikarathi ukaru koyo ri mundu mwe ugataririo kahora he muthuri hau wetagwo Dennis agutariria kahora ndio cio tukiri nacio hau ukahora ukiyo twendagio no tuhano kuma ukigira kuria wabici ni ya gwakwa na kugai kwerethera uri ubati ukorwo ukigura mugunda ndukanabe gutengera kuigira kugura mundo tondoka handa kwanirira wakura wafiga gutaririo horo wa transfer na kigiothe kuma hau likigira haria he general mwakirikaniria nake hau athais koragwo a service ya step by step atiri henya yes ni wega ngiukaria mbere njuke nguite mbeca ona tu ugindigiro na thaici twinawe niwo turaririo horo guka ni mundu ni mwiroreri ndoria handu ni handu ingi oka we beba-ini kamwe abati kunengera ciake thaici yes no okay haria wabici beba-ini tondu by the time urauma hau ukorwo we very satisfied utiki uko winakio kogwa no ume hau wina taito yaku by the tugutwarage mugundo nyitete taito gwo ni broti yaku nino na taito yaku nino yes eketo coke kuria Matu tuhutirie Matu o ringi no turirikani gongona ria mweri 3 September exactly mugundo ito we haria Matu orire wahituka Matu Modern Hospital kuma haria town ginyage haria mugundo ore tugege ha junction ya Masinga Highway na mugundo ucio tugatina gicunje cia 50 by 100 na bei twako hena bei ya ciringi 450 kana ugikenda 450,000 oho no igirire nuthu ya mbeca icio na nuthu ngi ukaheo thiku 30 kurikia kuriha kana wakeana bei ya installment ya 500 10 ukariha 1,100 na ciringi ukarikia kuriha na mieri 3 twina igongona mweri 6 mweri uturaingira uyu wa September na tugakorwo tugikua andu aitu all the clients aitu na mundu kwenda guthi kugura muthenya ucio mundu guthi kwenda tugacokia ngatho nake ni undu wa kucinda ngereno mweri 5 tugakuoya oko mwena wa Thika Road tugakuoya mwena wa Thika Road kana oko mwena ungi wa Nairobi na icigirira ciakuo ukiharia office tu haria Muthithi Tausile gorofa itagwo Design Center tukuoe hau na haria tugakuoya noho tugagucokia hau tukaria mburi na mburi ni nyingi mana ndukana reke de mburi cio de wika turia mburi tugoce tuine ona wagathota nywe gathota na Kamau ni ngubangite arafu kuma hau gagucokia oro haria ndakuruta tina Kamau ni ngubangite riu era mwiroreri ati ndamwira Kamau anyuaga kakoko ni ngubangite ni undu wa kimi wauga atiriri ate wagatubia nywe gatubia wagacoda nywe gacoda na Kamau ni ngubangite
aya tukirekia ukiugaga uhoro Yes. kuria gitengera ona kuone ndona 50 by 100 ni ngiri 450 na ni kundu kwega biu. Yes, na ni kundu kwagiriru. Mashukuru mothe manene mari hau kogo no twake hostel ona. Yes, wega biu ni undu wa biashara nego 0709 120 800 ni namba ya thimu ya Milescope Ventures Limited. Ni mukoragwo murikanitie na mumwenderie inywe gwete original owner. Yes. Ni tuko twarekanite nake miaka 5 mithiru to mugunda othe turakwenderia thaici Kamau ni mugunda we more than 2-3 years old. Tuguraga mugunda tukapathika na guo thi tukamba tugeka due diligence to twita kambuni before twajiririe kugayania mugunda. Ndukiugio horo ri kwa ndagika imwe na ngikono kugeithia coco muthi muthi ngoithia coco ahurire thimu ngioka njuria wanjiko no urathi ndamwira coco geithika handu haria hothe uri ona mamu muthi ndamenya ni uranjindora wi haria general amukira ngeithi kwa and my respect to you sir. Ora hamwe na timu yakwa githika iharia hothe muri ona kuria mucii gwakwa bwana Jackson na twana amukira ngeithi neguo. Thank you muno. Namba ya thimu no njokere o ringi ni 0709 120 800 ndio ya Milescope Ventures Limited na ni muri nginyere ya WhatsApp alio ni 0737 900 424 o ringi ni 0737 900 424. Thank you muno Wanjiko wa Njoki na general wageithike na andu acio ngi othe wajira makiria mandu 33 aria murutaga wira nao othe ni mageithika na ni ngukinyia neguo. Thank you muno. Ake tukinyia hau tumana Wanjiko wa Njoki kuma Milescope Ventures Limited umemerekia murihire nigetha tafarira yake muri nayo ya biririe amune thaa 3 na ndagika imwe na tugaga titaguko kumago ugana hinya titaguko